ngama-defending champions uthanda esekudala hlala ekhaya hlamba ijezi masiqeda sabekelwa yi-Sundowns itrophy kwi-silver platter by losing ku-Chiefs Galaxy ngo-2-0. So ayikho into eningi engakhuluma ngayo nge-Nedbank. Thina we on action and siyayibuyisa ekhaya. Sasinikile ngokuthi siqede i-drought ka-10 years. I-Nedbank ikwathi ibuyele kuphi ekhaya ngesisudu urhobo unikutela sake. Nivuleke. Sesingakhuluma ngani kakhulu kwi-Nedbank. Sesingakhuluma-ke ngobudala nobukhulu kuyinini hawu manje mana-ke ngiyibambe nje lapho uma uthi bangakhuluma ngobudala nobukhulu uqonda ukuthini ushola ukuthi bona bayithime enjani endala noma enkulu kahle kahle ngoba phela yabo uma uyithinta lapho shuthi uyithinta kwenye indawo cha ngiyambona umuntu omdala lana i-Sundowns hayi siyabona inento ebizwa nge-star banakho hayi